Nesekuleyo ndaba leyo ngathi ngilo ade ngimemezela ngisho ukuthi ke ngalesi isikhathi na kanjani uzobe khona lapha na ke ubongile waka Ntombela bongile Ntombela mola Ntombi ngithemba uphelile ngithathe lithuba ngwamukele emsakazweni nanda i88.4 FM. Sanibonani njani? Sikhona kunjani Ntombi? Ngisaphila baba. Sithemba ukuthi senivukile ngapha eDubai. Seko 6 o'clock, I think 7 or almost 2 hours ahead of South Africa. Ya ne. Ngitshela kabanzi ngani yes ngitshela kabanzi noma umlaleli ekhaya uyayibuza ukuthi ke ungwenya ede ekhuluma lapha na ke ngobongile Ntombela ubongile Ntombela ubani noma ngithi nje uqhamuka ne South Africa njenganoba usune challenge ngapho ke ezweni ke lase Dubai. Ekhaya kuse Soweto eDube. I was born ngazalelwa Johannesburg eDube but ekhaya kuse Dube so yeah neminyaka o6 ngihlala la eDubai. Yeah. Qhamuka lapha na ke Soweto njengoba uzwile nje ngapho ke ngasekhaya mhlambe kafushane uneminyaka esithupha usebenza lapho inkinga iqale nini njenganoba usuyithola njenganamanje usuvela ebantwini ikakhulukazi ama South Africans ukuthi ke akulekelele kwenzakalani kwenze njani mhlambe ke ukuchazela noma ukunabela umuntu lapha na ke ongazi ukuthi ubongiwe ubani noma ubongile ngibani ukhala ngani kwenzeke yini? So eqaleni kwalonyaka ngoJanuary ngaphelelwa umsebenzi after ngisebenze kuleyo company for iminyaka emibili. Yeah. So kuthe ke mawuphela umsebenzi le company bengisebenzela yasithi kumina ke izongcina kwi-visa yabo until ngithola omunye umsebenzi. Yeah. Ngakujabulela ke nami lokho ngoba ngicabanga ukuthi phela kuzonginikeza isikhathi sokuthi ngithole umsebenzi ngabe ngiloko ngizama ke nokunye ukuthi ngizama ukuphila. Then ngo-August base decide ukuthi awukawuthola umsebenzi kufanele sikhansele ngoba kahle kahle asikwazi ukuthi sigcine kuleyo visa leyo. Base ke beyayikhansela and ngine loan vele engangiyithathile. Yeah. Ngoba well angithi sonke sizama ukuphila but ke as much as wonke umuntu ecabanga ukuthi ukuhlala lana kulula kodwa it's equally as difficult njengokuhlala eSouth Africa ukuzama impilo. And then ke uthe umsebenzi mawuphela nevisa isikhanseliwa kwatholakala ukuthi ke ibank put i-travel ban meaning iyangivalela ukuthi ngingakwazi ukuhamba ngize ngikhokhele le mali engiba eseyisele ukuthi ngibakhokhele back. And unfortunately or fortunately or sadly ukuthi ngase ngizoyiqeda le loan ngase ngizoqeda ukuyikhokhela ngo-April. Yeah. So yeah, unfortunately ke bathi angikwazi ukuhamba ngize ngikwazi ukuthi ngikhokhele. Ngabe ke sengisuka ngikhuluma nabantu base consulate to see ngikwazi vele ukuthi i-consulate or embassy yase South Africa or embassy of any country ayikusizi ngezinto enjalo ngoba kahle kahle izinto indaba yakho which I completely agree it's personal. Yeah. But ngaya khona ngoba sengithole umsebenzi lapha eSouth Africa and decided ukuthi ngine solution kule nkinga enginayo ngoba ibhangi nalo lalingavuma ukuthi ngithi ngizohamba bese ngiyakhokha sengihambile bathi akufanele ukhokhwe ula. Unfortunately nabo ke consulate abazange bakwazi ukuthi bangisize. Ngahamba nase court yalana ukuze ngikwazi ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngizikhulumele ngisho kwijudge ukuthi usizo ngidingayo. Nakhona ke akuzange kulunge. So ngempela ukuthi ngize ngenze le video ngenze ku TikTok yes. Ingoba ngiyibona ukuthi
angidingi usizo lokuthi ngiphiwe imali as such, but noma ngabe kunomuntu ongangiboleka ukuthi ngingaze ngibolele phela on this land. Yeah. So I was really looking for a solution yokuthi ngiphume, hayi ngokuthi ngibaleke kodwa ngokuthi ngikhokhe leyo mali leyo, kube nomuntu uzokwazi ukungisiza ukuthi ngiyikhokhe. And then ngoba umsebenzi sengutholile phela eSouth Africa and sebenginike nesikhathi bathi kufanele ubuye by this time. Uma ungabuyi by this time, mangithi by this time ngisho ukuthi at least by leli viki leli before Christmas kuzofanele ukuthi siqashe abanye abantu, which equally so it's only fair, but sebelindile sekuyisikhathi bengiphi isikhathi sokuthi ngilungise le ndaba yami. Sikhuluma kahle nje bengicela nje ukuthi bangisize, abantu bangisize, hayi ngokuthi ngempela sebengisizile kakhulu ngokuthi ba donate, which into that really warms my heart, as much as bengelokho bengibhekile, bengibheke nokuthi nje umuntu ongangiboleka imali, kodwa what they've done is really, really amazing. Like ngiyabonga kakhulu kulokho engikwenzile so far. So yeah, that's my story. Yeah, nokuyezwakala ntokazi. Mangibuka la iBurger Body nokuyila abantu abaphosa khona imali ibukeka iselapha ku 52,273 rand, kanti ke imali ekumele uyithole 125,000, right? Yeah, 125,000. Okusho khona ukuthi ke ngazi noma ngithi liselude ukhalo noma seku halfway mangabe ku 52,000, kusho khona ukuthi ngapho ngasekhaya ngiyacela impela mlaleli ukuthi ke izosho noma uzosichazela ukuthi ke kuzokwenzeka kanjani, ofisa ukuphosa u50 rand lowo, ofisa ukuphosa 100 rand lokho kuphuma enhlizweni, uzosichazela lapha na ke ubongile ukuthi ke banga donate noma banga asiza kanjani. Mhlawumbe sivele singene kulokho ukuthi ke abafisa ukuphonsa itshe esivivaneni bangenza kanjani. Ikhona so mawuya kwi-website burgerbody.co.za. Yes. Uzokwazi ukuthi uthole iprofile yami. So burgerbody.co.za /profile, or you can say /Bongile. I-profile yami should be able to come up uzokwazi ukuthi wenze donation. Yeah. Otherwise, if I think bengicabangile ukuthi mhlamba abantu mabefuna i-wallet, but I think it might be complicated. Ungazama burgerbody.co.za /Bongile, and I think if unama questions or if unembuzo, you can go to TikTok account yami or go to Twitter account, and singakwazi ukuthi ngisize ukuthi redirect nalapho ikhona leyo link leyo if ufuna ukuyibona leyo link. Mhlawumbe ke kothi ke mina ifoni yami kayinayo website o internet kanjalo, ngisebenzisa lo hlobo oludala lamafoni opop. Ayikho enye indlela mhlawumbe la bangatransfera khona njengama e-wallet o cash send njalo ukuthi ke mhlawumbe umuntu uthizeni akwazi ukuthi ke ayiqoqe lo mali bese ifaka yena lapha ku Burger Body. Ayikho enye indlela mhlawumbe ayikho inombolo nje South African number. Okay, athi ngibheke inumber ningasebenzisa ukuthumela mhlawumbe e-wallet. Hold on. Okay. Hello. Yes, hello. Hello. Ngasebenzisa i-060 637 637, yes. 48 62 ubani mhlawumbe singathi ukuthintwana naye lapha? It's actually number yomntanami, so nakhona I don't really feel comfortable ukuthi I'm giving it out.
But that's the number that, yeah. If you want to try to get hold, if you so it's also kind of putting out, exposing her privacy, which it's not something uncomfortable. We are here. Ngiyakuzwa ngiyezwakala Sithemba ukuthi ke noyithatha inamba noma noyithathile inombolo siyacela ukuthi ke ayisebenzisele ke lokhu esikhuluma ngakho ukuthi uthi ngiyazi ngoba abantu mhlawumbe noma umuntu olaleka abafana abantu khona umunye othi ke ngiyafisa ukuthi ngisize kodwa ke kuzongidlula ukuthi ngiye lapha ku back body ngoba anginayo lapha na ke i-internet hamba yikho indlela engenza ngayo engcono ngoba ngiyakhumbula ukuthi khona insizwa kaDlamini bisivele yasho khona lapha na ke ku TikTok live uyangitshela ukuthi cha Pongwenye ngiyafisa futhi ukuthi ke ngiphose ngithemba ukuthi ke kaDlamini uyezwa qhawe ukuthi ke nanso ke inombolo seyikhishwa mfowethu okungu 060637 480 62 nokuyila ophosa khona ke emakanga ukuthi awuna internet but ungakwazi ukuthi uthumele via EFT via cash send okanye abo e-wallet mhlamba amazi akho lapha na ke okugcina sesiphothula ingxoxo yethu ungathini kumlaleli ekhaya ngathi I think lento enzekile ingibonisa ukuthi abantu banasi sihe and it brings back ukuthi abantu base South Africa banasi sihe kunabo abantu obviously abangahle izinto ezinhle kodwa ke wonke umuntu unelungelo lokucabanga ngendlela athanda ukucabanga ngayo and engingakusho ukuthi wazi ukuthi ngesinye isikhathi izinto ezenzakala kumuntu ezokuthi sifundise abanye abantu nabaza phambili abazimva kwethu ukuthi bafunde ngezinye izinto and until wazi kahle ukuthi kwenzakaleni kubalulekile ukuthi wazi uqondisise ukuthi kwenzakaleni ukuthi umuntu afike kuleyo nto afike kuyona ngaphambi kokuthi umjaje wena kodwa kakhulukazi ngiyabonga ukuthi abantu bangisizile kakhulu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga naleli thuba lokungiphelwa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nabantu base South Africa ngiyabonga kakhulu naye kulungile ngani yakuthi ngithena ama ngoba umoya ukhona emsakazweni asikulekelele nangabe uthi kuhluleka ngisho iambassador yaseNingizimu Afrika ukuthi uyosizwa ubani mangabe ne-ambassador ikusiza mangabe njengoba sinawo amandla njengomsakazo ukuthi sikunikeze airtime ukwazi ukuthi ke uyikhalele kumalungu omndeni ngoba siyafana phela ngwalapha siwumndeni funeka sikwazi ukuthi ke siqhamuke ngandlela zonke ukuthi ke ugcine lapha na ke usizakala 52,273 kusho ukuthi ke impela kusashort impela kusashort impela ngapho ngasekhaya ake sizameni bafowethu ukuthi ke nishaya imali nithumele lapha na ke ama e-wallets njalo njengaba eseyibizile lapha na ke inombolo yena ke lapha na ke ubongile lapha na ke kaNtombela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngani yakwethu Sithemba ukuthi ke lothi lishayo lesithathu imali yobe isihlangana ngoba ngathi phela ufuna kube ngapha ngasekhaya before Christmas fanele ngifike ngempela by Christmas all right sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho ube lapha na ke nosuku oluhle okay ngiyabonga kakhulu all right